Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kinang kamay kali jong kamao Sibuit Taxi Owner Association ha kajing sanranang o president ke East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association uba Wandan Bok Jerwa haringkat UMLA kamao ring keneng constituency uba Livingstone Kharpran ha ka arpulai tarik unailar arhajar arpulai ilalet banyakran berkihe sipai jong ka Assam Regiment bat Assam Rifle hamau Sibuit nakadaw jong ka jingle don bor jong ki ban kier de kidieng bat kitalai ya ka jaka penyeng up nonglit nongwan kabadang hab ha kasurok jong atanat PWD. Habayakran begilat pathai khubor nakniang ba Riwan Roy Kharbuli President Mau Sibuit Taxi Owner Association. Ulong bakani ka jingker kisipai de kidieng bat kitalai. Banam aila de ki taxi bekinom yang harut surok kaladan mentala kumba arta yotam dah ka ba kisipai kila aidaw bakalong ka bakapnya namar ki kali jong ki kilong ki bahe. Kinong niya kali halor kani kabenta kila sngobitar ya kajing dek don bor jong ki klam kajing kenjok ketin wat saurang bak snong komta kila ya lumlang menta kasngi bat ha kajing kran ba deputy commanding ka Assam Rifle kala poi sya kajing song tho jingmut bat kila la biang ban penyeng kali biang ha kate kajaka bat putno si sundon yi kidieng balakier ya kate garut surok irang mak snong dula don dula ada biakran bat ki MLA irang mak snong ka East Khasi Hills ki bala don banta be man ka pot bat ni ki ju arab ni ki association ni kini bak jarwaro ila don lang bat ni ta kuntai ka jinya kran lang ka jinya selalang barok khoi la ya bet ni ta kini ki la suk ni kan ta ki spai ta support ni mtek adina kita ni ka bom ta support la ya suk kan kata ka jinya parking hang ni ka dei bat tang lang ta ki seki family line kita kam dei nam ta jung nu ru ba dei bun ki quarter sene te bun ki ba buat kali nani te ki don ki temen ki ba mak ya chuduk satai te ki bun ba syong kali nani kan dan dalek tang hadu hantai pot tambah sukru ki syong kali nani hi te ki suk yaki bender besuk yangi ki suk yaki ada don kanu ka jingjaru da ba klet pok ka kaliru kila bon wan ong beni ong don kata kali bangi kiu te dak basuk ilayok phai ki tiar jong ki kanu ka jing suk yaki ki bender ka suk yangi long tai jidon ka jingnya penwet ta kan ba ngasin change komandan kawan hi ka jing penwet dan naya ka mentah support ka la baik kan ta hadin hubut teman ka jing thok ka ba inah ba ka jing thok sa ada jing thok kini basa kek sai pat kala kanno tayo no panai Darim ta tayo. atayo e kala don ya kata ngim tup kan hana ki ong ba yang paling kali kumni kumtai bomdera bandai kadika defend area jong se apa kani kadika liti surok pajba da kamdai ta ka jongki kadai bisni ko kan kamdai sini sebat kila benda ka pumon cokok jongki kan kila ban hang talai ki bulu lojong le ban le ki kali lojong kani kadika kalan jongi da kani kadika area ka ban le jongi da kani ka kamai jakpo mengi kan tadi ladi jong ka PWD di kasnong na do na po tambah sok sadu siapa masbut kadika PWD road hi bar kadika kalintia jongi ka kalinti ka mai jakpo jongi kumta sing ka jingi ba MLA ila ploy bunwan ta kum ka East Khasi Hills kala don bat ngi ni thank you kerpat MLA ba pembaha banyak keren lambat ki long he jongki ba ken num pendik kan ya ka lenti yang jongi kan ya ka jingjang jongi teng lagi yang san minute ki be ki ong badika dai ka area jongi ngimpo ada kabon ko ada ka jing suk banyak keren ta kumentas ni balai keren abiang kuntai ta ka jing kuntung ka jing kerpat ngana i MLA ba ki dong wa snong ba pembaha le kloy kan ka jing thoi kan ki sipai ba kham num pendik chu ingi dengan ni smart kan man ka pos ka don ka kut bangi masya mon kapos kin siabe ni long ki la long ki so dah dan kini la long ta dah ide ban don bor sepok ke border jong kini kan inde le ban don bor ini civilian tu mak ni bor ini saya cakap pada benda ni bor ya ki civilian kide jinsa kide ki protector jong ki civilian ande ki ham pa ki civilian ya ki kali he jong ki ong hana kali jong ki behe bo banyak nang ni teng dai ki bun ki sipai ki driver sipai ki di laina buat ban phai kali tang nang ni so san rong ki option ndiri kata ki experience ki export driver long kita hi haji bakla jung ki kali badang lai kat katham basuk tu kadang lai kali ro kim ju ya ki yang mai la ki yang kita kan dai ki yang kali jung ki biang mai dai yang kali jung kim long kata basuk kumut ke pat kai aba kani kadai ka lentia jung ita ada bangi kham kran ya ki da ki yang makiro ni dong
Sobah bu asat saya lihat ban bilang gitu. Jaka jungi kita. Tak ada ngas perpan tak gay. Ada IMLA buat orang Western deploy dah kajing thua bat. Kum nak asosiasi dong deploy. Jika kajing yarap jaka is sales di jeng ba Jerwa. Menghidu min air kau kajing thua ci orang Western buat IMLA nang ba ni kan mai polisi militer kisipai kena wan sukai ma pendik ini kena ni sekut. Sarkar jela jungi pilai mon kapor kadon jeng kerentang kenjat. Dudan kata kapar gaya kakam. Tarai pilai Syam hi kata kum media tarai. Ka sarkar hiru kadiban pek kmi kamdei tang kani ka lenti mo sebut indai bon ki jaka sipai hi ki baju pentot hi ki palba am tangi kani ka mo sebut ka bon hi komiswa ki senam balalek la don kajing yaki kani la don kajing nya ni kontai kajing nya keren baki mli la bon la don kajing nya sela ka babiang aya ben ta bon ki bentaru ki bon ki senong ki thakum ki la nong kram kini ki bon ki lain mo bai don kini ki sipai ki ju pendik hi kamdei datang pat hani mo sebut ki bon hi kan ta kalian jonga ka karpat ya ka sarkar sobha ong yaki lihat dan bor saya kabadi benle om haki public area yang di civilian